u ovom novom nekom vremenu organizujemo neke udruženja, pravimo neke organizacije. Sad smo mi napravili ovo udruženje do vinsko plemstvo Srbije. Hteli smo malo, pošto plemstvo je nekako već nestalo je kod nas, i hteli smo malo da vinsku kulturu podignemo na jedan malo viši nivo. Hajde da napravimo križevine, da napravimo grofovije, znači onaj koji ima 30 hektara vinograda, to je Mačak iz Iriga, Sava Jović, da on bude grof, da on pokrene malo tu svoju inicijativu i da taj Irig malo vaskrsamo, da napravimo priču. Jer vidite, u muzeju u Šancuskoj nema Srbije na vinskoj karti. Izgubili smo se. E sad, da bi mi to ponovo dokazali, moramo da se malo namučimo, moramo da stvorimo kvalitetno vino i da se borimo sa uvoznicima koji nam uvoze loša vina po vrlo danim cenama. A ja opet kažem, kao i nekada ranije, Skorojevići, oni neće da piju našu šljivovicu, neće da piju naše vino, nego kupuju viski, kupuju španska vina i tako dalje. Znači, jer odraz tog nekog novosa i neke nove varijante, nekog novog staleža je u tom da je to sa zapada došlo. Pa nije nov stalež, to je samo obogaćen donji stalež. Znači, tu je cela priča. Nama je špiritus stigao sa komunističkom revolucijom i NKVD, koja je zajedno sa 6. ličkom, 7. baničkom i 8. crnogorskom 60.000 beogradskih građana i srpskih bacilo u pasja groblja, a da nijedan episkop Srpske crkve još nije održao nijedan moleban, osim Atanasija Jeftića, pretpostavljam da on jeste u Beogradu, na đačkom igralištu gde postoji masovna grobnica. Sa Rusima je stigao špiritus. I ja sam konkretno istražujući ovu temu u Skupštini dala pre 30 godina kad sam bio poslanik, insistirao kod Rake Dimitrijevića, tada direktora Rubina, da mi kaže koliko ima destilata vina u pravom vinjanu. I Raka, moj prijatelj, je priznao da ima 36%, a on je valjda sa 5-6 letnica. Sve ostaje špiritus i crvenačke šećerane, odnosno sve repni slad, neisfiltrirano supa od repe koja nije još postala šećer, jer je to najjeftinije i Srbija nažalost to pije. To je tekovina komunizma, kao i slobodna ljubav koja nam je unete u porednicu, a zabranjenih ali mi nismo ni svesni koliko ima tih ukorenjenih tradicija komunizma i sećamo se prohibicije koje je Sovjetski savez propisao, pa zabranio je to malo gruzijsko grožđe da se pretvara u vino, pa su se posle rasteretili te ludosti, jer kad pijete pravo vino, zaista u redu, srpska pesma, 2 puta sam dodušao u životu, samo to mnogo, ali sad moram da pravim nešto od svog vina, malo sam ga ostvario i ne mogu da pijem na kršta. Ako Srbin hoćeš piti 9 dana, moraš piti 10. nastaviti. 2 puta sam u životu bio u prilici da pijem vina na taj način. Jednom u mađarskom Hajošu, to je jedno naselje vinskih podruma, 83. konkretno, sa zaštitom spomenika kulture, išli smo na ekskurziju. Švabe koje su preživele u tom selu su u vinskim podrumima na tradicionalan način pravile vino. I jedna savršena ugostiteljka je poslužila ceo autobus za pola sata tatar piftekom i mi smo krenuli po podrumima. Ja sam prvi put došao u situaciju da pijem vina da se ne opije. I moje društvo je zaštitari, ja sam poneo iz tih vinskih podruma, jer prvu čast su domaćin časti, a posle toga kupuješ na litre ili više, jednostavno od dobrog vina ne može da se čovjek odgovori. To mi se desilo još jednom u životu, svega još jednom, negde 86-87. godine na Lastovu, dok smo bili jedna država, a Lastovčani su inače izbegli Srbi Dalmatinci, naravno narođeni pokatoličani, i Barba nas je hranio brodetom u podne, a na Gardele je pekao roštilj za 20-ak gostiju, da sam ja bio sa mojom malom čerkicom i pili smo deca bevandu, a mi vina. Zašto bevandu? Pa zato što je kišnica bila jedina voda na Lastovu, da bi moglo dete da pije, mogla je da dezinfekcije,
pije sa vinom, odnosno špricer. I ja sam tada za ručak obično pio po 3 litre vina, da bi mi se malo uši grejao. Vino je bilo savršeno gusto, belo, crno, nije važno, i nisam mogao da se opijem, i onda sam kodirao celu stvari, pitao barbu, mada oni čuvaju tajnu, to vino nije bilo sumporisano. Baš kao ni hajuško vino, i ja pravim vino, doduše samo sa čardaklije pred kućim, 100 litara, nema više vinograda, ne mogu biti baš vitez, tako mi se ne sviđa da to je nomenklatura u organizaciji. Ali ste sada, ako vi možete da budete ljubitelj vina, morate da imate vinograd. Ali sam i proizvođač za svoje potrebe. Znači ja izmuljam 100 litara belog i crvenog i to se kod nas obavi do Svetog Jovana, znači mi to zovemo zimsko vino. Onda pijemo, zavisi kako smo raspoloženi, ali to vino ne sumporiše. Vidite, pitam ja kuma od koga uzimam vino, a kažem, dobro, kaže kuma, majke ti si stavio malo više sumpora ovde, osjetim ga. Pa kaže, bolje da kupca glava boli, nego mene da ne boli, da mi kaže da je vino loše, pa da mu... To je komercijalni izgovor, ali Barba je zaista imao vino, kad su deca pila, a nije bilo ništa, to je suština. Znači, 9 dana moraš piti, ako hoćeš srbijano. Ali znate što je najtužnije? Što ste vi oba puta 9 dana pili vino koje nije srbijansko. A nije bilo srbijanskog vina. I to kako se zove u prisustvu našeg brata, finskog viteza. Ja bih sad tebi postavio pitanje, kako je moguće da naš domaćin može da pije jedno lepo mađarsko vino 9 dana i posle toga da drugoj priči, znači drugi put kada je pio, znači da pije dole na Lastovu, možemo i sad da pričamo o tome da su sve to bile nekad naše teritorije, ali mene zanima kako, sad to ti da mi kažeš, kako to da pored tako metohijskih vina, pored fruškogorskih, gde se vi hvalite da je, znači, kad je naš mitropolit ode, hoće nešto da završi u Beču, on nosi burence fruškogorskog vina i to onaj deo, kako se zove, što gleda prema Dunavu, kaže, najlepše vino u Evropi, jedno od 4, kako to da, evo, naš gost samo na... On je bio tog trenutka gost u Mađarskoj, bio gost na Lastovu i normalno da je bio vino domaćina. A da li bi moglo da bude da je to što je čovjek bio tada mlađi? Znaš, možda je to, ima i toga. Pa dobro, pa, može i to da bude, mislim. Joj. Pio sam ja i dobrog vina u Sremu, ali davno je umro moj vinar i prijatelj, stari Laća iz Novih Ledinaca, kod koga je moglo da se kupi rizling samo do određenog vremena, dok se ne potroši bure. I ja sam kupovao i obično belo, ali i rizling kod Laće, i on je bio pošten pa je rekao, više nema. A postoje vinari koji uvek imaju vino i mi imamo predanje da je sremački vinar na Sabrati učio sinove da se i grožđe pravi. Ovi iz Kruševca to bolje znaju. Naime, ja sam poslednji put gostovao na Kruševskoj televiziji, gde smo inače Zoran Đinić i ja prvi put nastupili stvarajući integraciju za koaliciju zajedno, posle x godina, tako što sam sa Zolikom iz Majeva koji me vozio brojao vinograde od autoputa do Kruševca i izbrojali smo jedan na tih 40 km koji bi mogli da se nazove vinograd. I sad nesrećni novinar na kraju emisije me pita, a šta biste još imali da dodate? Ja sam spočetno rekao, lepo bi bilo da promenete onaj latinični naziv na nadvožnjaku kod skretanja sa autoputa za Kruševac, napišete ćirilicom jer je Kruševac poslednji predstavnik grad slobodne Srbije, a pisalo je dobrodošli u Kruševac, grad vina, latinicom, ako napišete to ćirilicom, a drugo posadite još jedan vinograd na 40 km i vidite samo jedan. To je bilo moje poslednje gostovanje, vrlo razumno, da nisam više zlat. Suština je naravno u vinogradima, hoću da spočitnem da Francuzi ne moraju da nas pišu među vinske zemlje iz prostog razloga što su zaboravili kad je bila filoksera. Kad je u Francusku pogodila filoksera, da nije bilo vina sa ovih prostora, Evropa ne bi pila vino. Ali kažu da sad ima nekakva bakterijska invazija koja pogađa jug Italije i maslinjake i vinograde, a i Francusku, i bojim se da će uskoro vino iz Karlovaca, iz Srbije, zaista
biti jedino, ajde da kažem, nepravljeno vino, osim argentinskog i američkog. Što se vina tiče iz Karlovaca, apsolutno legenda je opravdana, mada je 1702. još uvek Leopold vladao. Terezija dolazi tek 1741. A sveti rimski apostolski car Leopold je racima i Beogradskom saboru Arsenija III. Čarnovića, koji sam ja doneo iz Bečkog arhiva, dao privilegiju. Znači, Beogradski sabor Arsenija III. Čarnovića 18. juni 1689. zaseda i pečatnim prstenjem overava zahteve prema Svetom rimskom i apostolskom caru i Rašani i Srbi više nisu bili kmetovi od carstva. Naime, Arsenije nije prešao u Srem, pa došao u Putov, prošao pored Starog Vrbasa i pešačio da iza Sent Andreje, a da nije dobio ovo što Srbije sad kuka i moli članstvo u Ujedinjenoj Evropi. S tim što su Nemci, konkretno ečanski Nemci, ostali kmetovi u svom carstvu, a više nijedan rac, nijedan Srbi nije bio kmet, zahvaljujući Leopoldovskim privilegijama. E sad, pošto smo bili slobodni, bilo treći stalež građani Sent Andreje, četvrti, bilo sitno vojničko i ostalo plemstvo koje je dalje ratovalo protiv Turaka za račun Leopoldova i potonji careva pa i Marije Terezije, logično da smo pili i vino. Čemu se radi? Ja sam držao jedno predavanje u Patrijaršiji i nisu me više zvali, a između ostalog kod vladike Krstića Budimskog u to vreme, jedino koji je došao da sluša moje predavanje, sam proverio tezu. Arsenije III. Čarnović je preneo kosovska vina u Bugarsku. Mi ne shvatamo istorijsku genealogiju. Ugri nisu postojali u 1526. od Mohačke bitke, naročito od 1540. od pada Budima. Turci su ih ubijali, naročito plemstvo. Seberi su ostali u donjem staležu i ostalo je radsko plemstvo, kao što su bili naši despoti, svi odreda. U to vreme je Pavel Batić i Marko Olučarević, i to plemstvo je bilo vino. Arsenije III. Čarnović prenosi, ali iznad Budima, jer je to bila stara granica, menjao je cara za cara, ja sam dokazao za Sent Andreja, Lovra i Čobanac, jer još nije bio potpisan Karlovački mir 1699. Arsenije, koji je bio patrijarh u jedinstvenom Turskom carstvu do Budima, znao je gde je granica i dobio je Leopoldovske privilegije i prešao na nespornu austrijsku suverenu teritoriju i tako naselio Lovru, Čobanac i Sent Andreju, ali i sve ono što se zove Egri Leanko, Egri Bikaver, to su kosovska vina. Znači, vina koje je Arsenije poneo iz Peške patrijaršije, preneo u Eger. Nažalost, naše crkve u Egeru su ostale puste. Mi smo imali egerskog episkopa, to je mitropolit Porfirije, Zagrebačko-Ljubljanski. Ja sam ga u svoje vreme molio da ide u Jegru, ali mi je odgovor bio dat da je Jegra pušta i da postoje samo crkve. Ja sam rekao, vodimo našto. Znači, to što su mađarska egerska vina, konkretno Egri Leanko, Egri Bikaver, savršena vina i ova tradicija o kojoj si mi spočitnuo, to su naše kosovska vina, konkretno su to vina donete od strane Arsenija III. Čarnovića, jer Ugri kao konjanički narod i kao turski narod nisu imali vinsku tradiciju, a vinska tradicija Kosova i Raške je preseljena na prostore kad više nije bio Ugarac, znači sve do Požuna, sve do Bratislave. Što se karlovačkih vina tiče i dvorske literacije, ja mislim da je tragedija što je porodica Kostić u Karlovcima postradala. Oni su imali vinske podrume na 3 sprata i bili su dvorski literanti. Dvojicu Kostića su ustaše ubile u Karlovcima, a poslednje Kostić je komunisti. U isceniranoj operaciji, mislim da je na bazenu momak ubijen, tako da su ostali pusti vinske podrumi i dobro da se sad obnavljaju. To je velika tragedija jer je iskupljena tradicija, ajde da kažem, vincilitska, narod ne razlikuje podrumara, vincelira od vinogradara. Vinogradar je uvijek bio proizvođač vina, a majstor vina je vincilir i ti treba da si vincilira.
To je postojalo i sačuvano u Karlovcima i ako je bilo, ja ne poznajem tu tehnologiju, nisam se tim majstorski bavio. Znači, kad pravim vino, ja pravim bez sumpora, toliko znam i naučio me moj prijatelj Vakula Stjepan u tom poslu, dobar majstor iz Kule, ali sigurno vina koja su išla na dvor nisu bila presumporisana ili loše pravljena, da ja sad ne ulazim u observaciju nečeg što je tehnologija i što su velika znanja, ali činjenica da su istrebljeni Kostići i veliki vinari u genocidnom poduhvatu Ustaša i komunista, činjenica je i zbog toga smo izgubili tradiciju i drugo bili loša vina. Vredi još dodati samo da u tom jednom jedinom predavanju u Patrijaršiji, dok je Patrijaršija bila otvorena i kad je vladika Danilo Krstić, me prezime, naš klisanin odavde iz Novog Sada bio prisutan, ja sam interpretirao legendu, a ti ćeš mi se tu pomoći, da su pili Srbi vino Sled. Naime, kad je Sveti Sava sad nam dolazio 800-godišnjica Žiče, to je moj doktorat, Žiča je najstariji godovni program na svetu. Kad je Sveti Sava dobio arhijepiskopiju, Ugarska se digla na Stefanovu novu državu i novu krunu, pošto je Stefan pre toga imao papsku krunu. I Sveti je izašao pred ugarsku vojsku. O tome postoje dva žitija. Žitije Domentijanov, to je monah koga Sveti Sava sa sobom vodi sa Hilandara, ali nije postao episkop nikad. Jer Sveti Sava je ženjen sveštenik u celomudrenom braku sa jednom ženom kanonski propisao za episkopa. A potom Teodosije i Iguman Hilandarski takođe piše žitije Svetog Save, znači dva ukrštena žitija daju 100% validno svedočenje, dva živa svedoka. I kaže žitije i od Domentijana i od Teodosija, kad je Sveti kao visoki zaslanik Raške države Stefan izašao pred ugarsku vojsku, legenda govori da je to Kolji. Ugri su primili visokog zaslanika i izneli vino pred svetom. Sveti zaište leda, a Ugri nisu pili vino s leda. I obrukaju se, jer nisu mogli pred visokog zaslanika, kao pred kuma u Slatlovima, kad zaište nešto da iznesu. U tom trenutku se digne nevreme i padne grad, ugarska vojska se raspe i oni pokupe poveću carsku palaju, pretpostavljam da je to neki oval, krušaca od leda iznesu pred Svetog. To je svedočenje, to sam ja i u Patrijaršiji rekao, da Srbi 800 godina piju špricere. Nova američka genetička priča koja je izuzetna i ja jako volim, dokazuje da odleđena voda i ohlađena voda, 4 stepena nisu iste vode, da odleđena voda ima mikročestice koje popravljaju cirkulaciju krvi u mozgu. Ledare su postojale, ja se nadam se ti sećaš ledara, ja sam se kao dete igrao u ledarama, jer nije bilo frižidera, ljudima je teško da poveruju da nisu postali frižideri, a ja pamtim vreme kad nije bilo frižidera. Naime, frižideri su radili tako što se u zimi u ledu, bilo Dunavskom, bilo kod nas u Turiji na Devečari, Beljanskoj ili na kanalu, sekle sante leda koje su se ukopavale u zemlju, pokrivale slamom i gore je išlo debeo svoj trske u krovu na 2 vode od trske, ja sam se igrao u tim ledarama i naš vodolečija je moje, znači dečačkim danima, taj led koristio da pravi sladoled, odnosno da hladi sladoled. Posle stižu frižideri, zamrzivači i tako dalje. Znači, mi smo imali kulturu pijanje vina s ledom, zahvaljujući i ovom što sam ja u Bačkoj pamtim, doživeo. Mi imamo nacionalnu tradiciju koju ne znam da plasiram, kao što je ni nacionalna vina, kao što nismo imali nacionalnu konstituciju, tako ni nacionalnu tradiciju pijenja vina s ledom, a ja sam, zahvaljujući Gornjem Matercu Kodiša i mojim prijateljima, dopunio istu tradiciju. Naime, ja pijem vino s ledom, to se dosta krušaca, ali i stavljam 1-2 kriške limuna. Dobijete jedan savršen tonik i dobijete jedno savršeno vino, to je recept Gornji Materac Niša.
sam kažem stvar, mnogo smo mi toga izgubili. Ja kad sam obukao ovu narodnu nošnju pre jedno 15 godina, ja nisam bio svestan šta će ona da izazove. Ali su me mnogi pitali da li sam ja normalan. Zašto sam ja to obukao? Čekajte ljudi moji, što bi se ja stideo nošnje koju su moji preci nosili? Što bi se ja stideo tog opanka? I ja sam se ovom nošnjom putovao i u Kinu, putovao u Holandiju, Švajcarsku, Mađarsku, Kanadu. Ako može onaj Arap sa onim mantijama i onom gore oko glave da putuje, pa što je ovako ne bi kao Sremac mogao? Sad, bilo je tu jedna priča, ja sasvim slučajno napravim jednu figuru, sa devojčicom napravim jednu figuru malo Sremca, za koju sam ja dobio na Vrnjačkoj banji diplomu za idejno rešenje. Onda taj Sremac je dobio na Oplencu suvenir Srbije. I onda jednog trenutka Sremac sa 2 čokanja dobije i turistički svet. Sad vidite ovako, ja sam sad cvetić koji se šetam po ovoj zemaljskoj kugli. Pa lepo, čestitam ti za ideju i za čestitost, baš kao što su vina srpska autohtona i različita po vinskim regionima. Ja sam vam pročitao statut i jako volim dobar statut, samo sam posumnio da ćete tako moćnu organizaciju izgraditi i Srbi ne trpe organizaciju. Oni su pali od Donje rade stalež i ne mogu da se korporativno organizuju, ali vi imate savršen statut vinskih vitezova Srbije, jako je zanimljiv, jako kvalitetan. Ne smete da se nazovete srpskim vitezovima, mada to jeste, jer prelazite i u Republiku Srpsku, ali se još uvek zovete teritorijalno, znači niste srpski vitezovi. Čekaj, ono su tamo Srbi. Ali nigde ne piše. Kako ne piše? Pa niste srpski vitezovi, već vitezovi Srbije. Aha. Geografsko određenje, kao što vojska nije srpska, već i teritorijalna odbrana. Zato je dobila vojsku Ohaja kao teritorijalnu odbranu za saradnika, a nije dobila mogućnost da manifestuje u Moskvi na danu pobede kao nacionalna armija. Zašto pa nije nacionalna? Znači tamo idu nacionalne armije, ali mi nemamo nacionalnu vojsku. I sad dobro, tako i nemamo nacionalne vinare, vi ste teritorijalno određeni, ali dobro da prelazite u Republiku Srpsku sa organizacijom i lepo vam je organizacija, pročite su statut i vrlo je kvalitetna, ali je jako važno i da afirmiše, ajde da kažem, kroz tu vitešku organizaciju i teritorijalno, ajde da kažem, tradiciju, uređenje. Nije isto biti vinski vitez Fruškogorja i od Prokupački vinski vitez. Jer je važno afirmisati i... Ne, jasno je. Mi hoćemo da afirmišemo vinske regione u Srbiji, da probudimo male vinare, došli do nacionalne konstitucije, da se zajedno udružimo i da mi zajednici nastupimo dalje. Znači, to je, da kažemo, jedan naš cilj, ali tu mi na neki način tražimo i pomoć od države, ako država uopšte vidi nešto u nama. To je jedan generalni problem, što kod nas, vi kad se organizujete, ja to iz iskustva kažem za zadrugu u Berbetu, u Karlovcima, mi smo na stolu imali 250.000 evra od GTC-a i od onog USAID-a i imali smo od Milenka Šerlipovića prostor u opštini. Mi nismo znali da se dogovorimo, povukli se i mi ostali cuvi na stolu. I onda ja kažem, ajte ovako, da bude članarina 100 evra mesečno, da mi napravimo sopstvenim snagama tu flašu, brend i tako dalje. Oni proglase članarinu 1000 dinara. Puklo, nema ništa. Nije tako, gore nego što misliš. Trebalo mi je 10 godina da otkrijem kod. Ne otkrio sam, jako je strašno. Ali sad, ide do Pompeje, sad, da ne idem baš koliko je lepo, vidi. Ako ova čaša vredi 10 dinara, a ti imaš 8, a ja 2, kako ćemo ih kupiti? Pa udružimo se. Neće da se udružuje. Onda se razliđemo, ostane čaša na stolu, svako svojim putem. Niko je ne kupi. Niko ne kupi. Tako je. Srbi ne znaju šta je korporacija i šta je organizacija, pa tako nemaju ni nacionalnu organizaciju. Mali Jevrin, to znači im se rodio. Lekcije su više prosto. Ako čaša košta 10 dinara, ja imam 2, a ti imaš 3, mi formiramo korporaciju.
treće telo u koje ja uložim 20%, ti 80% i korporacija kupuje čašu. Kad je proda korporacija za 16 dinara, kako se deli dobit brzo? Ja 30 i 20, koliko ko uložio. Imaš u jevrejske nauke, video se sveta. Srbi dao odgovor pola. Da ti ja nisam dao, ne bi nikad kupio. I ne može da se napravi korporacija, stane. Samo da ti objasnim. Nauka o živom Bogu, jevrejska nauka o živom Bogu im je dala tu genijalnost. Mi čekamo platu od Gospoda na ovom svetu i jako smo anahroni na ovo. Ne znam da se snađemo, šta je suština? Ja mogu da investiram 20% u 10 ovakvih čaša. I dobijećeš. I moje čukun unuče će biti 100% vlasnik na 20%. A ako si ti investirao u jednu 80%, ne znači da si bogatiji od mene. Jasno. Ali bukvalno u nauku živoga Boga, što će protestanti usvojiti i kalvinisti uopšte, uzimajući nauku Tore i Talmuda, mi smo postali ili ostali anahroni. Zato mi ne možemo napraviti organizaciju. Ova tvoja priča je poslednična priča. Uzrok je što se mi nismo konstituisali, nismo se doedukovali, nismo saborni, nemamo mogućnost da izrazimo interes, pa ni takav interes kao što bi bila Karlovačka zadruga. Ne možemo. Da imate jednog Jevrejina među vama, on bi vas tome poučio, a ne.